povedali, kaj delate v vaši skupini? Kaj delate? Kdo mi bo povedal? Povej mi, kaj delate? Dreveso pa delamo pike. In ti je všeč? A je ta prava Pikina delavnica tukaj? Ja. Zdaj bomo še pa malo pogledali, kaj smo naredili. O, kako lepe pike. Kaj pa ti delaš? Da bo drevo življenja in da bo zemlja plesala. A ne?